Retropa Academy twongeye kubasuhuza ndetse by'umwihariko turabifuriza gutangira umwaka neza mushya w'ibihumbi makumyabiri na gatanu. Rero by'umwihariko mukomeje gukunda gahunda yacu yo kugira gute yo kubafasha kwiga muri bino biruhuko, ariko mukiga munagira gute munagira ikintu mwinjiza. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twavuze tuti mu gusoza umwaka noneho tugiye gukora ikintu cy'isipesiyare, tubahereze noneho ikizamini buri wese yiyumvamo, kubera yuko twahereye muri purayimari. Turafata ikizamini tuvange purayimari dushyiremo ama kombineshonizi yose, ku buryo buri wese ndetse n'uwajya akurikirana cano yacu nta kabuza iki kizamini aragitsinda acyuzuze. Kugitsinda rero ukacyuzuza, tayari ibihumbi 100 byawe birahari. Bityo niba uri umunyeshuri, minerivare y'igihembwe gitaha uraba uyikize gute uyikoreye, ngira ngo n'umubyeyi yakwishima uramutse ugize gute, uramutse umubwiye uti rero dore ndimo ndiga kandi nyuma yo no kwiga mwaragira gute na minerivare nkayibonera. Ubwo rero amahirwe ni ayanyu. Electropower Academy ni cano yanyu, ni cano kugira ngo mwigireho ubumenyi butandukanye, muri make mubyaze umusaruro ki ano mahirwe. Rero reka nere kubatindira mbereke ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere twagikuye muri past paper yo muri primary, kikaba ari iki? Ari English. Ikibazo kiravuga ngo gite twabahaye hano interuro ni ukugenda mwuzuzamo iki? Prepositions zikwiriye. A iravuga ngo they were in Kigali 10 o'clock. Noneho B ikavuga it has been raining 3 hours. C ikavuga the other doctor died cancer. Noneho D ikavuga ngo this school opened uriya mwaka. Number E ikavuga ngo he's interested reading novels. Number F ikavuga I prefer peas beans. Tubibutsa ko iki kizamini cyose ugitsinda tayari ibihumbi 100 byiwe birahari. Noneho written exam ni 30,000. Noneho ukaba waza kubidefanda ibyo wakoze tayari 70,000. Tugeze rero ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cyo muri tronkome, ni ukuvuga ngo cya ordinary level. Ntimugitinye, ntabwo ari ukuvuga ko iki kibazo ari icy'abantu biga TVET cyangwa se bazobere mu by'amashanyarazi, hoya kiri kuri level ya senior 3. Noneho batanze a simple circuit, batanga voltage source ariyo AC current, banatanga iki? Banatanga load ariyo capacitor. Noneho baravuga ngo figure number 6 shows an alternating current AC circuit comprising a pure capacitor and AC generator connected in series. Ngira ngo a circuit muri kuyibona. None hano bakweretse ukuntu iyo AC signal imeze ngiyi. None barakubwira ngo if the frequency of F of electromotive force of AC generator is increased, what will be the effect on impedance of electric circuit? Justify your answer. RMS value, root mean square value, electric current flowing through this electric circuit. Justify your answer. Wigitinya, umuntu wese wize muri ordinary level yagakwiye kugikora. Niyo waba wiga literature warahanyuze, niyo waba warize history warahanyuze muri tronkome, si ukuvuga ko ari ikintu cy'amashanyarazi nacyo mwagakwiye kugishobora. Nacyo twagikuye muri past paper yo muri senior 3. Twakomeje tubibutse yuko ushaka gukorera uno munsi ibihumbi 100 mwemerewe gukora iki kizamini, mukaza gutanga ibisubizo byanyu kugeza sangahe. Reka tubahereze kugeza nanone saa 3 z'ijoro. Kugeza saa 3 z'ijoro ukora iki kizamini ukacyuzuza, kucyandika icyanditse tayari ni 30,000, gusobanura ibyo wakoze 70,000. Ikibazo noneho kindi gikurikiyeho kiri mu Kinyarwanda, kiravuga ngo sobanura inshoberamahanga zikurikira. Ese iyo umuntu avuze ngo guca igikuba abashatse kuvuga iki? Guca ururimi ukarumira abashatse kuvuga iki?
gusubiza amerwe mu isaho, kuva ku izima biba bishatse kuvuga iki? Noneho rero ikindi kibazo ni cya 18 cyangwa se nyine gifite nimero 18, nacyo ni ikibazo twakuye mu bantu biga literature. Icyo kibazo kiravuga ngo ni iki Gifaransa? Mais les infinitifs entre parenthèses à la forme voulue par le contexte fait les transformations nécessaires. C'est un verbe s'arrêter au bord de la rivière que les touristes ont pu voir les hippopotames. Noneho B ikavuga ngo la nuit, verbe ni précédent, les touristes ont bien dormi. Ni ukuvuga ngo turacyakomeje tubibutsa ko iki kizamini cyose umuntu uri bugikore akakirangiza tayari ni 100, 30. Kugisubiza cyanditse ni ukohereza kuri Electropower Academy. 70 bisigaye ni ukudefanda ibintu wagize gute wakoze. Turakomeje rero n'ibindi bibazo biri bukurikiyeho ni iki? Ni ugukora iyi examen ya chemistry. Ni ukuvuga ngo hano murabona chemistry yatanzwe umwaka washize. Murabona yuko abantu biga MCB, abantu biga PCB, abantu biga PCM, abantu biga NP, mwese muri make iki kizamini twabateguriye muhemberwamo. Murabona ko mwese mugize gute mwibonamo. Rero iki kibazo, iyi examen twateguye yose ari biranabanje n'ibi byose birimo nibyo umuntu tayari ari bukire ku 100. 30 kubyandika birekri ukabirometa kuri email ya Electropower Academy. Noneho tukazagira n'umwanya wo kugira ngo udefande ibibazo byose uzaba wagize gute uzaba wakoze. Dore ngira ngo hano murabona ikizamini kigizwe na section A. Muri kwibona section A iri ku manota 70. Murabona iki kibazo ya attempt all questions ku manota 70. Icya mbere muri kukibona, icya kabiri muri kukibona. Nizere yuko nawe uzavuga ko bitagaragara, biragaragara neza. Icya gatatu muri kukibona, icya kane nacyo murimo murakibona. Reka ngende nyibereka buhoro buhoro kugira ngo mubyitegereze neza. Ikibazo cya kane muri kukibona. Ikibazo cya gatanu tubibutsa ko examen yose twabateguriye uno munsi tayari ni 100. Muri kubona icya gatanu, muri kubyitegereza. Icya gatandatu mukomeje kubibona. Dore ikibazo cya karindwi. Rwose Electropower Academy ibereyeho kugira ngo bafashe mwige, mubitsinde neza, mwitegura ibizamini byacu bya leta. Abari mu biruhuko yego muruhuke, ariko n'amasomo ntimuyibagirwe. Muri kubona icya karindwi ukuntu kimeze. Ariko nanone ugire gute, kuko wagize uruhare mu gukosora, ugire motivation, ugire courage, ugire gute, ugira ikintu nanone wabona. Byaba byiza wibone nka Minervare wakuye mu bumenyi bwo ku ishuri. Nicyo tubereyeho hano kuri Electropower Academy. Dore ngiki kibazo hano, ngiki kibazo hano cya 9 muri kukibona. 30 ku kizamini cyose twabateguriye uno munsi, kuri iyi quiz yose twabateguriye ukabisubmitinga kuri Electropower Academy. Ubundi tukazagira n'igihe ugira gute uza kudefanda ibyo wakoze. Mugakora uno munsi, gusubmitinga bigomba kutarenga saa 3. Usubmitinga nyuma saa 3, uwo nguwo ntabwo tuzagira gute tuzakonsidaringa ibisubizo bye. Iki kibazo cya 11, iki kibazo cya 12, iki kibazo cya 13. Ngira ngo murabibona, ntabwo bigoye rwose ku muntu wize neza. Nabonye hari bamwe munakoresha ChatGPT. Sinabagira inama yo gukoresha AI, kubera yuko wenda ku muntu ukiri mu ishuri AI ntabwo uzaba uyifite. Niyo mpamvu byiza
yego ubu ngubu nyine urabikorera mu rugo, wayikoresha ntacyo bidutwaye, ni uburyo bwo gukora ubushakashatsi, ariko AI ntabwo twabagira inama ubu ngubu yo kuyikoresha kuko buri gihe ntabwo itanga ibisubizo by'ukuri, buri gihe ntabwo itanga ibisubizo by'ukuri. Ngiyi section B tuyigezeho, muri kuyibona, ngiyi section B cya 17, ngibi muri kubibona ibibazo, tayari rwose winjire mu bunani umeze neza. Ngibi muri kubibona bikararangira. Ubwo rero twavuga duti good luck, amahirwe masa, channel ni iyanyu, muyigireho, mumenye kandi mukoreshe interineti muyibyaza umusaruro. Kuri Electropower Academy turabakunda. Good luck, dutegereje ibisubizo byanyu kugeza uno munsi saa 3 z'ijoro, ubundi tugafata umwanya wo kubakosora. Twamara kubakosora, uwujuje iki kizamini cyose ibihumbi bye 100 arabifite, 30 tayari arayafite, amaze kutwohereza examen rekri, ibisubizo birekri, noneho akazagira n'umwanya wo kudefanda 70 ye akayabona, kandi byose bizaba mbere yuko musubira ku ishuri. Tubifurije kugubwa neza.